watukufu wanzani wa hili daho la Tropique FM la station du soleil to sana salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni osonimwa wa Komori kao wo udunga matangazo ya hili daho la Tropique FM la station du soleil walio ubonze na hunu ndani ngari subutiri mwabieni hukaya leo tarehe 10 leo tarehe mfukare ya juin mwahaziwizili na 24 mfumbili usiku mashuhuri rijunda wa haruma lejera la harmaze plateau za hele dawla Tropique FM mwishauze nuni kado zililao nana ema wansi ya lilao zendema zililao si umwabiani kakozi jo hujazi jo hukasirini kozi jo utataya jo kasirini eze mikro za Tropique FM gazi pepe aunu inate de la Republique ya Singani si hazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikenize haki za kibinadamu wo Rachel wanamuo ngari amini ukanga wanadamu ikao wohanza waishie matangazo ya Dawla Tropique FM amini ukanga wanadamu ikao kwa tuhanza waishie matangazo ya Dawla Tropique FM amini ukanga wanadamu kwa jaji hanza waone mrumishi wa Dawla Tropique FM shawansi pia hizo ishra ngaru wabushira khairi na salama na honi saukaya yemwenza hukuma Mwenyezi Mungu basi yemwenza ani wode ko hansi Mungu namuo hamrenge wakati yanzao hamfanyilia hizo kauni hizo yanzao Mwenyezi Mungu afurrahim abenge wondi wori mtosao na humbushuria ukaya ze rehma za hahe zirendele na mwisho mwema na hatima njema harumema mawasiliano yanu riombe Mwenyezi Mungu mrubandi yabo uremo mrubandi yabo kaukatsucha hayaone izo zahe na Mwenyezi Mungu yode mana bakosi umwabiani hukaya ngarengo shabashuna sina madam Ben Swahiba Alpha Mzembaba wa he Komor actualité ya siti nkuu ya habari za Komor siti ikausi uhiste siti boko ma professionnel ani ze profession za hao zishilia mpaka si ufanya hazina sinao Komor Info et chaîne libre de Komor Rege shabashuna mina grand notable Abdallah Nina Jim grand notable Alimbaye Bordeaux grand notable Abdoulaye Maisha mananyasi Sule Diger Karamba Sule ikao mingoni mwa wandu ikao wo hudumu washangiria le Dawla Tropique FM Sule Big Telecom gujindo yo Marseille kufanya hazi haruma Komor ani Karamba de Komor ani ushangiria wana wa Komor hamadi Tropique FM Big Telecom ya po haruma le jiji la unkazi ikayofanyazo au premier arrondissement mama ilma pariti na Amada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille rimambieni hukaya Madame Ahmed Dikero Badru mandishi jimla wa hili Dawla Tropique FM la station du soleil rimambieni hukanga nyao rihime banu oskole wenu mfumbili ka wakomori wenjingwa wa haruma zenye vumzi zao wakomori wenjingwa jihunda wa Ulaya wakomori wenjingwa jihunda wa Maore wakomori wenjingwa jihunda wa Martinique Guadeloupe ikao washangirie wa johre bisimila ya Mungu watahema isha hao haruma ni chaguzi emada ya rihansibanu mada bili bas emada ya handani garjo dhukuru ya khutba pando mwana ya tekeleziwa ni mhu wa Dawla fakhamat rais colonel Azali Athmani le 6 juillet ritarajam baadhi ya makalma ikao garjo upezo wa macho wa hatu haki ya haturi wonese madaya bili garjo dhukuru baadhi ya wa Komor haruma eze Outre-mer hususa do ajunda Ufaransa ngwajo fanya mabadilio ya hemaisha ya Mkomor ya heze Dawla za Komor usiku wa leo inu na baadhi kangwa haruma ezi kwa tuhisi baadhi kangwa nzo watowe ezi inu kwa tuhisi yodeze mada mbili rijoji tarajamu banwe makati ndanu wayo makati ridungao kanga bajo ubadili ma ani ndongo ikaonga jo fanyila wandu surprise haruma Dawla ya Komor ili wandu wahisi tosa na salam do zahanyo ngasina saya 8 ya bunguza dakika mfukare hunu Tropique FM la station du soleil haruma 54 MHz hunu inate de la Republique ya Singani Botswana rambe mani maini kozi jo hujaz joka asirini kozi jo tatsaya studio kadhahir ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao
asihazi hauhusi shiwaria wadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu. Ndizo chama kuu association ya homji wa Singani baadhi ya majeni wa she wafanya zensabo zao usiku wa jana homjini Singani sabo ikao ngadanzo zitie mali zisazitia mali zito chashi wanzo walekeze mji wa Singani wa Renge Tropic FM jana hawi wajiri huonesa ejiri maukaya wamba ni tekeleze makalma banu hosonima wananyao diaspora wajihundao manga rwalio maore la renyo Faransa ukaya homsada ikao wa mali wa warwalia wa shukuri yao ngabo wandu bokoma individuel watoa mali zao ngao Mwenyezi Mungu ikegwa johumu mwanzihani watie haruma zenye fuba zao lejafamola hao hizo mwa warenda usiku wa jana nao gamjo uziona haruma ze rezo sosio wanadamu ikao wasaidia ye le chama linu yabo ikao wajibu ritekleze homru mararu maukaya indesheni ya hanyu wa Komoro wansipia wa miji yabo ikawajibu rimonisenika ranyi mwawahi matowa zemali individuel wandu personnel gamjo ujiona hosoni renda woyo reze association wana wa Komoro wa Singani wabesha marahaba nao ngwalindao kaya mjemone letumo ikao mmone zehazi mmone zenongo ikao ndizo wastanziana rumo mji wanyu uhusu urahafu no wadilifu anzo we ufanye homjini ngenyao garatakeo haruma ze barnamaj ikao sisi gardo subuti rimambieni ukaya jana wa Komor wa sherekh fête ikao fête hiyo gardo hamba fête de l'indépendance ya Mahamongomine na Shenda. Fête ya Mahamongomine na Shenda ikao sisi Tropic FM ngaramba okaya Sindoro nam ye fête ya Mahamongomine na Shenda ya hemana mkomo Sindoro tibombeyo karjaombea na yo haki ya haturitekeleze henamnai hasibabu hindi ngari amini ukaya bandi ya 1975 uhuru urengwa nuwaze wakabanu mitila wa uzamba homu istama nemayasha ya hema na mkomori bai hakika Mwenyezi Mungu baadhi ya wandu wakauona uka warendendo haukarangu 75 hata huwa swili 85 a 86 kweli mruhaka huwa na daula hawoi rais wa daula hakahuroha yendaye tekleze makalma ya Komori kauza Gaza shawo mwenyeshi wa Komori uhusoni mwa emwana mkomori haruma maadili mshinzi na uhayati wa hahe ukamwema parapor ya rangu ngasina takriban Mahamongomira ruhenda yensi ihundana na waratha mwi baadhi ya wanadamu kiaunga uharuma ze daula za Komoro uvaya makostimu marahafu na huoni saukangare uharume fête de l'indépendance na hutia costume njema na marash basi waonihe shay Komori wambabo mbaju torhan wa karhan iwambabo mbaju 49 anniversaire ya Komoro 49 ans sisi Tropic FM ngarudi rejeye makalmaanu hauraji na udhibitifu rabe mgugujo mrehemu mzadzahatu Zaina Mdere Usama Bamwana nuwana nyasi wazade watu waume watu wakizimbeli ikaungwa uhuzi mwiho wakawenda warenge shesi wa shamaore washinike Mfaransa ngari wa himida Mwenyezi Mungu ike zenongo wafanya Mwenyezi Mungu nguatio mbeboni hauke Komori irendwa ndaka
ndaka bikauli na independence 2024 yohule nangu 75 taba ha ikema halan liyo banu na kansi banu kinga mina maji na mwenji pourquoi pas nasigaro nao amma mal asasi wana wa Komori wenji wafia haruma ze bahari za Mediterane wana wa Komori wenji wafia haruma ze bahari za Maore hunjia haruma sheisi wa itukufu cha Maore watapilie maisha ukaya hunuzi hondo enkomio mashirika menji wa Komori mwonao rangula aeroport bao zingo wazao mapumba ya mezi ya salaire na boga babu hao wanadamu makadri waonisa ukaya ngarenda haruma emergence ngwarenda haruma ntika ngio souverain la karti souverain karti karibuno ka souverain ndongo nzima ni aminiwe makatiano de matangazo yanu yabuli wanga mbaha hizo kweli sheka wo hayati wa mwana Mkomori ya kensi ya tulidia hamade namna nakatibano ni mido Mwenyezi Mungu yambeze haki yaonishe ze tambuka ndo ziremawe Komoro hakika tani ya serikali ya fahamata rais Colonel Azali Athmani iwoni se matangazo yanu wanunga ombaha ngwarongo wao zona mkomo muono ukaya ngari shukuri au Tropic FM ka waziri wahe matangazo hanikiwa mtangazaji iyo ngari mida Mwenyezi Mungu yudi faida dikaunga muione makati yanu sha ekatambu Mkomoringu yenshi ekaunayi Mkomoringu yenshi ekamlalonayi Mkomoringu yenshi kariti emerja mtujua handara wasuli emerja aukazo fanyo Mungu kariti souverain mtujua Allahu alam shaze tabiri za hukaya lewe inu haini mwana Mkomori cadre wazir un directeur ya vaye costume ya hahe le 6 juillet ya tepozi ya njiho arbe place ya heb wa uhuru zongo wa uzifanya tena ngwa vayao na wa Komoro ni mwambia wani watukufu wanzani ze costume rahafu mziona osonima watukufu wao zilade ze mali za hanyu ze mali ziulo ze costume izla lade ze mali za hanyu mkihashiri mrati baba isiwa ya juwe izo kandi zo yeye arendo wao ingazi yangu waonda kuze mali hizo deze nyushuru mlibawe maluka dawe bomzade wapua sheitungu wapua umhogo wapua sheirumbe wapua lepaji wapua lepaka lao badatsini wajavolovolo golibisiwa mapesa langabe ho trésor yalade ya hulibawe ma fonctionnaire yalade ya libawe ma rais yalade ya libawe ma directeur général walade ya libawe ma waziri watsohumonishani mwenje mtsona maji yalade ya libao mashirika yanu mtsohunda mishahara wakati ya huona uono mwanadamu hakanti ufanyo hazi simwa kabati salaire yema pesa nyadhukuru banu ba Komoro yalanda nyido muwafazao nyido mwalisao emisafara yudumlao ne daula ba Komoro ze delegation ziko uishia kemhuwa he daula gwendo Marekani gwendo Tunisie gwendo Maroc habali ya sonzo la wanadamu wa Komoro watiti msohelewa na waelewao wa mbabawe saoni basi bala haini mrubala ikaye mwahe daula habali ya delegation ya wanadamu mongo miraru wala haini mrubala ngena zihui majana mararu yambao perdium ani de loteli yahe do mlowa hahe betina zebiye ze malizonga zangu haonda hu trésor public et trésor public izo ze malizo zo verse wandahu de la douane de nyushuru na zivumbua de majimbi ya hanyu muyapwao de mihogo mpwao mlibisi wa 20 ngaunjili wao yende abe au trésor public. Ça c'est la Tropic FM, la station du soleil na banvi umeja mbaba isi wa monziani mwambilo kaya ngarenda uharuma emergent tosa na salam ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya studio kadhair ze micro za Tropic FM gazi pepao unité de la République ya singa di borsonda rambe mani maini leo 2000 tarehi mfukare
ya juin mahazi 2024 asihazi hauhusi shiwari ya uhadile lazima rimike nize haki za kibinadamu wakomoro waume washema shababi riono daula ya himisiwa kao hibala majeni ngari shukuri yao shamtikubali mbabaisi wa majeni guvernema majeni ngari yombele yao duwe guvernema yandongo tsilo kari guvernema majeni uadilifu uhakikifu zestansi za kaya zirejeziwa ekatamba estansi ndazi gamjo zitekeleza bana daula yinu ijai hundu anti-corruption bana chama la tungwa la hantiwa wailisambaza ngeranzori lirejei la ukontrole zeidara la ukontrole wanadamu wanyanganyawe yanti garjo kubali kazo kweli yabo iyo gouvernement majeni ngianzo anti iyo irejeziwa anti-corruption inu yakaya tsambaziwa ngianzo irejeziwa garjo kubali kayo daula kweli yazingarwa ni majeni riombele ya odua ngianzo mwana mkomoro ufanyo hazila aeroport zeidara zonsi pia yafundi mlikoli universite yabuliwa yadofanya yemadai ya hahe hamandamano ya amani na umasulaha demokrasi haruma ensi yabongarjo aminuka kweli ribadili gouvernement majeni ikagiona zembawa zonsi pia yombili sharti sasanyona mnainu زي دوا رومبلاوي gouvernement ya فخامة الرئيس colonel Azali Athmani yahimiliwa ne mtukufu Nuru El Fathu le premier ministre haurambe secrétaire d'État secrétaire général wa gouvernement samahani Nuru El Fathu ani babadilihe mwendo amini wizorambao zinu ukange bidii urizifanye mzifanye kunufanya kuna ridona mahkama ya ministre dingohi ridona mahkama ya waziri ya nyanganya wizara ridona mahkama ya un directeur zedeze dalilu rizitahao riombao Mwenyezi Mungu mkomori ya roe haruma shehidza ya lonisho shamwenje rosuheili ro magharibi ro mashrik ro magharibi mkomori ya balirali shiwia njie oshindoni ya kehamahale ya kauhunda mbairo hila yehula endaye hila na eno wana tosa na salam shati nyambo za emergent katuta kostimu zalo sisijie kostimu rahafu bai zoni zoni duari wambao katuta hemirondo ya mbankuhu zede duari wambao watukufu serikali ya balia le jeune bamkomoringu tabiyo zoma daziji nasitekeleza banu zifavorizeo erania ribunguze mbabi haini tendwa mjini wa kujofanya le jeshi tsobewa yolendeli uwa le jeshi tsobewa yolendeli fanya dega mafwa nanga mrohao ngamandao bonze ma jeune manomewa ma jeune ma ministre gamrohao gamjokoroha amini kengabo wandu wabo walodingo ni manyi wamba kaya serikali inu ngwajo huitowa wala amini ukaya ngabo wandu yabo warwa voti wamba ukaya kwa jakubalize voti hizo wamba ukaya ngwajo kutoezio ndani majeni makadru ma ministre amini hizo sisi rambao abo mdunge nzia ikamwejo kanjema okay daula inu nikejandishwa mru makhsus
daula inu kejanzishwa mru makhsus, kadru makhsus, waziri makhsus, director makhsus, yapo hamji fulani yapo ngabo mwana mkomori wanzwa njebe salama, ngabo mwana mgazija yanzwa njebe salama, ngabo mwana mumwali yanzwa njebe salama, ngabo mwana mzuani yanzwa njebe salama, ngabo mwana harumezi siwa yanzwa njebe salama. E communication yinu iliyobe salama ilono wando walone charge ngabo sisi bako batunga rista hao rinjie pourquoi pas walio wawanziho so mjizi mude wafanyilia pourquoi pas rusojo henda nyinyi daula nyondo mlio habo mwekeze mjue ka hubadilia zina bao zina example baka wenji habo ngabo wafao ngabo wakongwa tolwao ngabo wanjiao na uvulie bonti na uvulie bonti na uvulie bonti watukufu mdunga wa matangazo ya daula Tropic FM mitiwezi ni mlateni wakati bahamu emwa daula jana hutuba ya honi saukaya ngabo miji bandi ya pare amini ukai pare hiyo ngasina plus de 40 ans kweli ke jabira le bavulinu moroni hatambajini hao sauka gabo miji watsumvoti nwe pare hiyo haitia mimi nsina hamba le kalima shagam la mweza hangu wajibu monsieur le président de la république fédérale islamique de Comores wajibu ye pare ibire kudajo jo usote wende mbajini na wangu hamoroni mtukufu haini ya hukubali haini ya tukubali Sayyidina Rais uode raisi wa hatu ndawe mvumwe maranyia tuvumbwalo 5 kandida wamba ukakuja votewa tuvumbwalo 5 kandida watukufu wamba ukaya raha kwa jalawa mbwanani abangele kalima lo anilitia wenji harara litia hidza ngabo wandu miji bako kwa jaribu oti nori watinie pare badijo mkini hakwezi Sayyidina Rais izo kweli shakunda uja usote wende mahala wanadamu wenchi wa aminiu ukaya yemhu wa hedaula ulio Colonel Azali Athman rawa mvote rakwa jamvote yemhu wa hedaula ndaye kahanza ni ekilibro mbabani ya watu kufuanza ukaya le kalima wilo litia wenji bandi ya wakomor harara sarla wa haruma wamva mzima ngara njia wa haruma wamva wabili na humbushurani khairi na salama zile razisha shibanu wa Komori walio harmaze Outre-mer Faransa ngwandao wende watekeleze ze wajibu za hao hautia bilete bokonge jo ubadili ya maisha ya hema na Mkomori na wanga wandu walio harume daula inu watsourambua ukangabo wandu walio harumaze Outre-mer walio Faransa ubahanu wakaze shondemanyu banu ngabazoba hezi wa guvernema Faransa ijo ubadili omwendo ulio haruma shaisi wa Shakomori abo nyorumlo harume daula inu na mjuendo ukangabo koko watu amini ukaye daula ngedao ndo walobonze wawanao kalam yabojo demade ya bilina kaanza yili ni raji sebano haruma na dakika noni se ukaya watukufu wanzani mdunga matangazo ya daula Tropic FM la station du soleil mana izinu kabatu wandu wajuao ani ngabo owa shashi wajure mark hanungu abo juzi ibanze voti za Ulaya izonga sinama zongizo na maana nasi gabajo hubadiliha ekamgwa benzi gabajo hubadiliha ndogo armaentinu behe ya daula nyirwa jawa ijorwa wa waziri wa handa bainga bwa Komori wa kaza shonde manyu wafanya namna inu
hili waonise heli ntilio wajiwa inike tafsiri oso nirenda woyo awenge nyori kao ngam amini ukabanu zenongozi hisa na mnyongo wendo banga waru kongo abao kazija hisa naongo homba nani kozijo huja zijo kasirini kozijo tataya sojo kadhahir ze mikroza Tropique FM gazi PPA inate de la République ya singani borchwanza rambe mani maini asihazia uhusi shwari ya uhadile lazimuri mnikenize haki za kibinadamu ngabo wakaza shonde manyu ndizo bwa Komori nga sina takribani mizi ya huwaza baadhi ya wandu notable wa eseye hili wampeshe wa mji wa Singani kehari walawa Kajakiri ya mdo mnikane tafsiri ya bana watukufu wanzani nile kalma linunga mlinjio tanke mwana Msingani linu haba hayi antongozi ya bana samba baadhi ya wa grano table wa hambu wa eseye wampeshe wa mji wa Singani kwa tujua milango ibalwa ama makati wanunga mjobe nwezi jiriu wa Komori mzijua wa Komor wasingani wa ujuma huenda harumaze ngazija zo mfukari emasiwa wenda harumaze mashuli za hao tena ngwani kiwao shehu hashuhulila kabati malabe rimambiani mifumo rakaniyo nsujini dembeni notabilite ya homji wa Singani kwa tiharuma tabu za uhusu malabe abadan na ulinda wa usoni renda wa yobo Komori gamjo urambu wa ukaya umziga ula kweli utihembebo ajokiri wa hambu baadhi ya notabilite watebaraji ukaya sisi karina kabati hatamba haja na mtobaki na decision hanyu bagarjo baki na decision hatu izo nizo sisi rakahanza ni behemna flash yo ni mwambie nuka ye komo yengazijayo mfukari nge parao ngendao hama adabu na masteho soni mwamji mtukufu wa hanyu wa Singani hawa lali kaze mashuhudi wali hao wafanyao ze harusi majlisi baadhi ya wandu wa hambu wakanza wesiye zenongazo simkinihe Kajakiri tujuru nga uhongomeni ukahunu kazina uki Wasingani nga utayari bengwa santa watiparu hambu ngasi tayari mimna mjia ngasi tayari dimabiani wana karna uliba karjajo paro uliba sheo donga zijani so izo wa Komoro hamba nonga rendao ngarjo wa para nonga jo hujeka mgwa benze he sheo ne shehulila yabo basi valide yabo nyido mjwao nyandu kanga mnunga wa matangazo mjokoro di muheba anu mpartaje manama Ali Mohamed mon sergent-chef, ancien sergent-chef Bob, kango jundama sheswa shalarenyo, ngamu bushiriyo kheri na salama puhar mumji mtukufu wa Zaju, lahambu ikao sihuona na Marseille ama ngawe harumaze vakansi zao hiyo larenyo, tosa na salama. Banu baha omtezo, banu baha fitna bakolo utabazanti, banu baha fitna bakolo utabazawananya, baha wandu kwa wandu gabili gamjo urambuo soni yo gamjo urambuo leo le 7 juillet 2024 sheikundi sha wandu kwa ngwa kahanza banga mjo urambuo eske ngamjo urana na esheki abili harume hadisi ya Singani ngamjo urambuo au kanga amini ukaya ngabo wandu wajiprepare wae hambu wache omoniseni contre vous ze hatua mazirenga zitona hatamba mshizi hatua za kiwonisa za usaidia ani party yo karna kubadi hatua za uonisa yezi yo karna kubadi ye mila yo keja kansi
emila yoke jakansi haruma siasa na parti mparo fanya mpango wa handani mkanza mrengeze mali za hoa Komori wa hambu usikwe mhu wa daula Colonel Azali Athmani Saidna Rais ya anti wa president de l'Union Africaine Ritsamba Zembale si Tropique FM kangarendo ra nogire ra mrenge rimlahiki Ritsamba Zembale kamjahunra na mshele yao njamwambia darana kansi bana simwambia nukaya se vakansi zangu nko kansi bana garjo be mise haki garjo hambe haki hakema tangazo yanu ngari aminiu bi idhnillah ritidoweha siweha ishelea shagari aminiu kaya ye haki na ibenu harmale bavu la Komor hususa shesiwa shahambu sururi isiwa shakansi shilona wana wasoma ngabo dhulumlwa ngabo tiomo mhazini baganyinda baranga ngasina mwananyasi lyo tena mondo ya parmo mjua za jula hambu c'est un jeune cadre c'est un lieutenant basi shatiba hina Mungu njacho shinda ni wazezeli kolikao ngamjo uzidunga mwisioni bam zengizo na bavu mahsusi zengizo na mpango mahsusi wananyeswa hambu na mlamuhe njamwambiani ukaezinge jwanyisiwa nganyinyayezi awondo washashi kamransi ba mahamitsanu iyo ngatsonga nda hamamwezi muamini ukaya yeujokana muo muamini ukaya rikena muo ekezi numwishangiri yao ihisa vajabakayezi tena ijohurudi fayi wa Komor hoji mlifu izisiwa nensi ya hambu ukashinu isiwa muamini hizo ukainu hisa inuo utolo ayezi muamini ukanga wa baadhi ya wananyanyi walio haruma sheisi wa shahambu wa amini ukaya yezi ketu aniketu fanye wajibu na yo haki ya hao badi yo haki kena utokiri mdachoja rohorwa haini mdungene yankli ya hahe haini mdungene uhuri ya wa hahe waonao ke daula gendao ndo haki ya hao wa sheisi wa shahambu waonao kaa mitimro rohorwa kiasi hangu mitimro ufanya ndogo itotsidio kiasi hangu mwana napuha mjini mwana napuha homsomo hangu yabo mitimro urora muaminu kayo de heli wodo mustama o inunsi ya ruma ma general kao kwa nahuja limfereshao general Salim mwana nyasi rimtukuzao rujorudi rimtukuze rionao misomo yafanyao pari rimikao bahati njema biidhnillah ya inunsi ya ruma maraisi banu inunsi ya ruma maguverneri banu wa Komori wa shesi wa hambu waono ze faida inungo ambao kwa tuona ngabo banvi ambao kwa tuona wenji uolwe mali ngabo do tsona matunge mipango ya usalise mji au ya uminya mji kamna ushinda iyo Mwenyezi Mungu kanau mikani nukta heze mvuza Mwenyezi Mungu na baadhi ya mashababi wa hele jera la hambu na baadhi ya wazee wa hele jera la hambu badimane Tropique FM yinu haukainu bali reyel ke haki jangar johamba che kazen rabozija karna usubuti karina usubuti rizidaze ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah watukufu wanzani mpango hangu nitwende nimlatseni wakati uhisa ngondo wakaze kifu mbushuriani ukaya anniversaire ya fanyo siku jana nsina unjia haruma detail ya ukaya seni danguha yoti shula hangu kazi jani husu shativumbua le kalma la hemu wahe daula mtukufu Saidna Rais fakhamata Rais Al-Ankid Uthman Azaluka ukaya ngabo atekeleza kalma ukaya ngabo mijibo kwa jamvoti
no wati na pare haki Saidina Rais kujajo sote mji wa tu wote na wengo nzo wende mjiba ni yabala mtukufu haki hakawede imamu wa hatu haki sionesa hauraji banu kaya garlindawe guvernema yabala majeni msido ishie uka maani kalma la majeni nabaki action dingo hii nyondi kawa mdongo vaze fulana mitukufu za mwae daula bale kampanyi hisa nungo imabanu garjoka ngabondo kango anzao mbaiza ndongo abola vimo atie triko usaufanye kampanyi hisa yabo bahi mwae daula akanti ngabo ambao kan no garjo badili na monisani watukufu kanga mrudi nreje ibanu ka emizire ndao hiyo bi idhnillah ekamwono mkomori opoza ngwaboka ngondo haruma voti za madepite na mwishiendo uwo mwidzi haukakana uhunda zedalilu kamjo zitekeleza abantu mitila zitekeleza rangu 2016 Colonel Azali Athmani mheshimiwa ngo pouvoir kajaparo shindwa voti wa Komori ngwa mikao ze o aminifu ngabo banzi ya wa Komori wenji ambao Khartoum mika o aminifu ngauregwao yabo haini mruboko nguoni sokaya zonizo mjodo hadalo mama mabagweni mjodo mbilo mama bagweni uka garendo haruma voti za madepite uje ushindane na ndo ndaba opoza mwanao kangabo assemblée tene ngendo ya hise 2025 août itona hata opoza uremo Colonel Azali Athmani yudo mjwabo wa Komori eke assemblée la ireponde mana assemblée minga mambo kakeja reponde sawa nema guverneri wahezi siwa mishahara miruvu bahi ngerdo yabando do tekeleza wajibu zinu c'est facile he adabu na hishma c'est facile c'est facile wa Komoro watukufu ma guverneri wahezi siwa rangu 2016 sharia sajabadiliwa 2019 huja yemana waihunrao mishahara basi na klakson yani pouvoir ya hao basi mishahara avi wadoliba avi 5 ans sheulio namba hindu de daula uo sawa ne madepite ya bongo leonga bongo mwana mkomori utukosubuti gabwa Komori wamba hata utorwari ya molikoli yo wende waambie kwa voti kwa naweda haukango amini ukaya izondrabo banzi ya wandu kwambo izondrabo banzi ngabo wajohenda kwa johumika Colonel Azali Athmani rais wa daula madepite waha ya ukaya yeye zendongo gazendao barabara ngabo wambo kasukiri yabori kenda yabori kazari monisheni watukufuka ma gouverneur ne madepite suso de madepite ujoka hanza yende ya votewa 2025 mois de août akaye manda honga isao ye opposa ngamzambono je vais traduire bien tamba de depite ujoka mbage onde yake opposa wa hedaula inu uo mwidzi kuna uhunda haukaya ngabo ambao kaya ngabo miseto ifanywa garombelawe gouvernement Colonel Azali Athmani arema sheni izora hambabanu demokrasi pepe harumansi emirondo ya utambagash izie anti-corruption irejeziwa wizara madirekteri wado hukumlwa rikana mahakama ya kweli amana ngabo ambao ngabo ya ndabo ngamwombo Mwenyezi Mungu wahimiswa daula ikaonge jo huonesa jirma ya emergence shamimi pour un instant su amini ritamie la pitali el maarufu ila betina pabwa Saidina Rais kwezi mtukufu baba birezi zinjawa kwa jahimi se la pitalila ilanga muamini ukaupua ngayo ilanga muamini na baadhi ya Wakomoro ngao ni sauka
pare yangu hamoroni huwasili mbajini ila continuite sha huifanya minga mshukurio sawa ni el maruf sha nari badili mwendo bango joro habo harume yeziyo mahamitanu mtsujua ngabo bamvi ambao kaanga rendo miori mtowe kabla jua ndao haukaya izo pia mtukufu Colonel Azali Athmani Haroni Saukaya haini shahaja ngashiro hao hazamba jana bande tribini dangu hamba ukaya zinu pia zanziwa yabo cholekeza mlekeze ukaya kuchujua kangojo de namna hiyo mahamili miraru mitanu uamini ukangabo wakati kogo gojo karania yabo ngebiru ustehilwa honziani amini ukaya le jeshi linu ngabo nyiwa ndo konga bjona maretrete amini ukaya daula nyumeni riombea udua yinu watifu mwana mjini hasibabu mji wa swali idi hasibabu mji wafanya ndongo ikao bengwa zitadia yelua yende sio haba nwa zingarwa sha ngariomba udua. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.